Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hubban, alhamdulillahi syukran, alhamdulillahi yauman wa syahran wa umran, alhamdulillahi fis sarra'i wad dharra, walhamdulillahi daiman abadan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, amma ba'dah. Samahatal ulama al-a'izza wal ajilla, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahmad Badwi Muslim, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Muhammad Zainuddin Bakri, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Abdul Rashid Syamsuddin, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Al-Humaidi Bustami Bazzar, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Mas Hanan Said, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Mahbubur Rahman Khairuddin, sareng sedaja para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, abdina tak anyepud kasteja asma-asma ajunan anyuna pengaporah, cuma tak mengurangi rasa hormat seabdina amulja aki juga taati Bapak Kepala Desa Soko Bener Tengah sareng sedaja perangkat-perangkat epon sebeten kaula cinta sayangi, sahibal manzil, sahibat dakwah wal farah was surur, teretan semuljah ari sareng Bapak Sudah sareng sedaja keluarga besar epon langkong-langkong mempelai berdua Muhammad Asy'ari sareng Nur Fadilah, sesangat beden kaulah amul jaaki tor cinta sayangi, ajunan jamaah pengajian, hadirin hadirat, para undangan, para bele tetangkeh, para sepuh, para anum, ajunan pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, pencinta Al-Quran, insyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Gusti Allah, saya sangat beten kaulah amul jaaki.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyukur da ajunan Allah. Are pagi sesangat cerah kadinto ten kula ajunan bermuwajahah along polong tempat sesangat muljah engki panika majlis taklim otak berpengajian kalaban harapan ten kula ajunan setuju tepat di dalam ridha epon Allah kenging taufik hidayah kenging ilmu barakah manfaat dan kula ajunan sampai ke anak potoh manter muka tetia manusia golongan semulja mungku Allah dunia dan akhirat ben manter dan kula ajunan sareng Gusti Allah tak cuma ipa apolongah nang alam dunia meloloh manter muka bi Allah ipa apolongah sampai ke alam akhirat apolong sareng para alim para ulama kelaken ebingking Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni biniin ebingking Siti Fatimah radhiyallahu anha sampai dek ka swargana Allah dan kula ajunan sebagai umat Nabi Muhammad menter kenging syafaat beliau langkong syafaat al-uzma pagi hari kiamat amin Allahumma. Para bapak para ibu langsung ke acara inti ento awekto ampun nare pernikahan kadinto cek benyan hikmah epon dan kula insyaallah paling banyak ngabele lemak penapaan hikmah daripada pernikahan. Sepertama engki panika kaangkui masampurnah agama debuna ulama orang kadinto manabi tak abini tak keluarga kento berarti agama belum sampurna debuna Rasulullah idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin fal yattaqillah nisful baqi kabulah abbe kain tebun Rasulullah bila abini berarti saparoh agemana ampun sampurna sagarena epakon patako de Gusti Allah jadi orang gak dinto manabi tak abini berarti agama kita sampurna abak takok ka Allah ahli ibadah ka Allah ahli sujud ka Gusti Allah keng munta abini agama kita sampurna mangkana hikmah daripada perkawinan kento pertama kaangkui masampurna agama debuna Rasulullah pernikahan kak dinto manakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatullah orang seanikah karena Allah ben manikah karena Allah maka ungku berhak kaangkui ngaule ridon Allah. Jadi orang anikah abini karena Allah kento berhak kangkui ngaule ridon Allah. Panapa maksud nakahalillah anikah karena Allah debuna ulama pertama ittiba dak ka Rasulullah niat ngiring lampanah Rasulullah. Dua, panapa saya maksud anikah karena Allah kaangkui masalamat abak dari perkara haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti hikmah pernikahan kaito pertama kaangkui masampurna agama tuh. Dua, panapa parlona pernikahan hikmah
dari pernikahan engki panika kaangkui masalamet abe dari zina abini keluarga gento kaangkui masalamet abe dari zina apa napa Pak ten kula ajunan kento manusia kento bi Allah paringin syahwat kento andi burle-buren terus iki syahwat kento andi neng senengan minangka pangangkui dari Gusti Allah jebuna Allah zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya al ayah. Dan kula ajunan manusia gento bi Allah paringin pangangkui paringin syahwat gento pangangkui paringakin bi Allah syahwat kak dinto Pak andi burle-buren syahwat andi neng senengan panapa neng senengna syahwat pertama jebuna Allah minan nisa'i engki panika oreng bini reng lake lebur ka oreng bini reng bini lebur ka oreng lake makanya kento ampun pangangkui dari Gusti Allah reng lake lebur ka oreng bini terus Pak pasera oreng lake setak lebur ka oreng bini inghi Pak dikasih hadir mangken kapi seneng mun ka oreng bini make kiai bepada Pak kiai kento tak pae tengki mun ngatau oreng bini ratin pada tero bener make ke hori sami Pak Allahumma sholli ala Muhammad sepaton etanya aki mun beda orang laki ketemun benreng bini ratin pas cermet beci arepan lo etanya aki beda apa contoh sampean ngatawen reng bini ratin pas nguta arepan lo etanya aki beda apa lagi itu pangangkui dari Gusti Allah reng laki lebur ka orang bini lah mangka Nabi Allah ten kula ajunan kaakui salamet langkong-langkong dari perkara zina bi Allah paringin jalan loros duh lah nah karena Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad mangka Nabi Allah paringin jalan loros lebet Islam panapa pernikahan makleten kula ajunan salamet dari perkara-perkara haram salamet dari perkara zina amin Allahumma amin Allahumma anapa mi kocak salamet contoh semangken taretan masih ada selake Muhammad Asy'ari insyaallah mangken salamet amin amin apa napa semangken Asy'ari ampun andi nur fadilah contoh saking ngalaku Asy'ari entar ka pasar telengir wema pasar Tambru pas ketemun ben orang bini ratin pas tero Asy'ari muleri eroma beden nur fadilah ngocak Asy'ari kadang kan ngocak orang cetak pada kiai se pasar ben se eroma ratinan se pasar Pak orang bini kento cuma abes nasi lain rasana pade tengki Pak jawab tengki kenton pada beceng teh mangkana Asy'ari mun ketemun ben orang bini ratin tero mulai eroma beden nur fadilah ring bini kento kula sering matur bila pengajian pada ben nase karo Pak bedesek pote, bedesek jagung, bedesek tenggeng. Tengki, abes na lain, keng ting de Pak katabu, lapade boy Pak. Cuma bidena, mun sek pote ni kakan na lembu, makita aqua tak peleden, keng lekas lapar Pak.
ngakan ki aku rek narek lapar pole are mun sek pote mun sek tenggeng Pak ngakan mun tak ngangkui kuah gempang peleden tinggi keng mun kadung masuk de Pak katabu kenyang ngeserak ngakan ki aku maghrib ki kenyang pada ben bini reng bini remun ratin ya pada ben sek potero lekas lapar ki aku ngakan rek narek ngakan boleh mun bini coba de remak ya pada ben sek tenggeng kadang kan sebulan de apa bener Pak atanya mungkin orang soko benah katipan apa kiai ratin orang bini sepora ratin orang bini pertama jeokor dari muah ratin orang bini jeokor dari potongan jeokor dari mulus sekolek debuna ulama ratin orang bini pertama abas dari ibadah dua abas dari akhlak terus mulai ibadah sepak salat bagus puasa bagus Al-Quran istiqamah ibadah sepak nikah berarti orang bini ratin tung dua abas akhlak mun akhlak bagus kalake toat toro oca tak bengal kalake nikah berarti orang bini ratin orang bini agak penikah makin muah tak pate ratin potongan tak pate bagus Pak tapi ibadah sepak akhlak bagus reng laki gitu luar biasa ke bini bahkan cintanya luar biasa makanya sampai bedeca-ocaan bukan cantik yang membawa cinta tapi cinta yang membawa cantik bener ini tapi pengelar muaratin potongan bagus kolek mulus keng ceremi sapora keng ceremi sengkereng laki desa ketemu nama keben bini kadang mulai di pasar masuk ada Pak Roma nggak besaki bubung na Roma lah sosa Pak arah Pak bini ceremi Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad nih nomor 2 kangkui masalah dari zina telok panapa hikmah daripada perkawinan senomor telok kaangkui matenang abe Pak abini itu kangkui matenang abe orang itu menabit andi bini tak kira tenang Pak panapa boleh sampian boleh sering matur Nabi Allah Adam alaihissalam di swarga pernah luar biasa tapi waktu Nabi Adam kak dinto tak keduan raji kita araji Siti Hawa Nabi Adam kak itu pakai di swarga tak tenang Pak di swarga tak tenang muntah di bini napa boleh di itunya bener ini contoh semakin baik teretan Asy'ari penikah mun kita andi bini di tak tenang Pak bener kadang pakai tedung eta tangke kol 12 malam kadang bude ibu acolen kabarek ke temor arapah tandi bini kehidupan odi nih kata tenang tapi semangken alhamdulillah ampun andi Nur Fadillah insyaallah dek budi kehidupannya tenang tinggi Pak alhamdulillah kaslekas boy nomor telok matenang abe nomor 4 panapa hikmah daripada perkawinan senomor 4 engki kak dintoh kaangkui anyampung katurunan itu hikmah pernikahan perkawinan itu kaangkui anyampung katurunan tanpa pernikahan tanpa akdun nikah tak sampung keturunan nih Pak kan sering ide buaki sanosa dari almarhum Kenuruddin Hasbullah sebeda caocan anak itu kan bedena akdun nikah si asampung reng tua ben anak mun lebet perkawinan si asampung embaban kompoy mun lebet perkawinan si ampujo si asampung puju ben pio are harus lebet perkawinan tanpa perkawinan tanpa pernikahan tak ada sambungan antara reng tua ben anak
Itu langkong mun bedereng laki bini andi anak tanpa lebet pernikahan anak roh beni anak pak ada sampungan cepon Islam menteri selamat mangga ada keangkui anyampung keturunan 4 terakhir nomor 5 panapa hikmah daripada pernikahan engki penikah keangkui matengki derajat keluarga abini kainto keangkui matengki derajat orang ini kan muntandi bini melarat derajat nih kesetengki talangkong seporan apa kemujib gila ampun lasari macebu 2 rakaat orang setandi bini nikah kalah karo kaatah orang seandi bini 2 rakaat orang setandi bini cukup 2 rakaat tapi mulai andi bini etekel bi Allah petong polo kento mun bini na setong mun 2 berempat petong polo tambah petong polo tos 40 telok 210 4 200 belung polo jadi luar biasa terus pak dalam masalah kehidupan keluarga lagi bini kento serba kenceren pak akeja kenceren serba kenceren kento debu kento akeja bahkan laki bini saling tekuk tanang gak dinto tusa ngolocor lebet keriki kento benih khusus mantan anyar meloloh laki bini sepora laki bini kento tade kata-kata anyar tade kata-kata laju saya beda istilah anyar mantan anyar mantan laju tapi mun laki bini ada kata-kata anyar ada kata-kata laju bila laki ya laki bila bini ada anyar laju nah pak cuma kadang mun daerah Sokobenan ini kan beda anyar laju nah mun ki nyar anyar bini iater mage demah ka pasar iater kauncengan iater mun beda orang laki alerek obu senoko la acaroka mun ki nyar anyar keng kadang ting la laju pak anak la pak 4 kompoi la telok bini minta ater ka pasar isoro ngojek pak bedih penyareng bedih are berarti beda anyar lajuna le abini a keluarga kangku ning kiaki derajat sampai ke akhirat lain ku laku orang andi bini benta andi bini kento lain derajat pak mangkan tore doaki ke Allah mantermuka selake ben si bini tetia cucu pas teh sampai ke swarga pagi amin selake manter tetia orang laki soleh sebini manter muka tetia orang bini sesolehah amin amin Allahumma langkong reng bini nih makanya kula ben sampean mun abini apa cek ngastetena cek korosokor abini terus lagi pak apa-apa reng bini kento pacetaan napa beko cak pacetaan panapa pacetaan nak belenatan kento belen orang bini teti pacetaan reng bini nih tapi napa bereng saya cetak mas ngalak ke pacetaan mun pacetan bilu saya cetak bilu mun pacetan loros saya cetak loros mun pacetan bagus saya cetak bekal bagus mun pacetan juba saya cetak bekal juba orang bini kento pacetaan mun sebini bagus salehah insyaallah nak foto bekal bagus amin amin Allahumma mun reng bini coba meler anak ko beter meleng pak mun bini ceremi make anak ceromo bener pak Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad mangkana mun abini yang ngastete bulan mangkene kadang abini nyari reng bini nyari esar pasar nyari ekes orkes tak langkong pak reng bini rela mun tak mulai di pasar di orkes ya pada ben paur wah pau mula tak baju di pasar kadang iya bes bagus lo arabu cok de mah arapa orang kapi micek kau tinggi pasar wah datang orang micek kan berempat pau nabi ku meleh untuk datang micek boleh tidak pak karoma nyonyo delem reng bini pada pak
mun tak mulai di orkes tak mulai di pasar ajolen mulolo kadang iya bagus luar nyonyo de lemah arapa banyak tukang PCN jak gelek kaki je tukang PCN. Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad. Mangkana tore kula ben sampean nyareh sekeluaran pondok pesantren alhamdulillah mantar muka sebini tetiak orang bini soleha banyak anak ni kan ngalak gambu contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Nabi Rasul mulja bahkan abana kafir pak asmana azar kafir mi mulja Nabi Ibrahim umminah solihah Kan'an putrana Nabi putrana Rasul putrana pasera Nabi Nuh alaihi salam tapi Kan'an itu kafir bahkan mate kafir mi coba cek putrana Nabi ummina coba Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana embuk itu luar biasa sampai debuna Rasulullah do anak embuk itu ke Gusti Allah tak ada leng-aleng sama sekali ada pak ya pada make pak reng tua dua ni kapada mun kabolan Rasulullah kan pernah ada bu ke sahabat para sahabat kikaten gula kapi pada pak debun Rasulullah pangasteti ero mana tibin kapi ni kabuda Nabi ero mana sampean kapi ni kabuda Nabi sahabat matur dek ke Rasulullah ya Rasulullah pasera Nabi pasera saya buda eroma ada bu Rasulullah ero mana sampean beda orang sedu anak pada bendu anak Nabi tek tolak bi Allah langsung etarema bi Allah pasera engki panikah orang tua dua langkong orang tua bini alhamdulillah mancar muka tetiak ilmu si barakah ben manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Mungkin kak dintoh si bisa sampai aki banyak si maturakinah cuma sayang waktu tak gini mancar muka pemator secara kelacar kento tetiak ilmu barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.